Balaya kapan arang tikus sare mamuin ke kayu papan. Ba oba pikir mela dulu ko agadang sasa kemudian iyo nako dape ayah putih ayah kepatang jadi dua batajo ilma ke baju putih lai ko gini sadang marandona iyo baju kuning lainnya galak kami memandang sana juga kalau baju kuning mati pajak biar ka solo ilma baoda iyo Kecamatan Banda 10 dalam daerah pesisir Pasar Kembang di tepi jalan Mama tiba nada bunyi guru kalau bumi tak gede ayah bahagia kami turun hujan iya nasa puluh apa sabu kami menendangnya lai dan jumbo damai mata gua kabar dan puluh mengurusnya iya jadi ayahnya ada kabangsu ulu ayah batang biliman liak kuantan abuaronya udah baju putih udah angkat dan tahu nala tanpa ala ya jabatin tagah dek mului mandi juga iyo kalagu iko bakatakan barampe kami sama lagu vitamin apa baju putih balang udah makan mangkuk badan sate mau ikut iyo
tanang-tanang udah duduk biar lain menendangkan rancak balaki jo babang udah gabut makan sehari kanyang sebulan iyo dari jauh udah galak kami memandang sana pulau mungkin baju putih balang mati pajak biar ke Solo ima bau dah iyo usaha tiba hati aku dunia akhirat udah punya nade ilmai katujune biar ke Solo awak masih yang nangkuran iyo sadia roda burang ape nyoba saya opan neta bang jiko dinanti sio-sio dah iya ngoi seranca-ranca jalan ke para ranca juo jalan ke ladang seranca-ranca ada bini awak ranca juo bini orang dah iya ngoi namo bana dene gubangoi tie di dalam kandang orang namo bana dene mamau dalare punya orang dah iya ngoi babi si oma ada di Singkara kabake urang mangaya lo lebih doa disandakan dek kalau bangadang anak katibo baju putih di Jalilawi indah barombak baannya dan naik kabaraya terpasu pemantuan di pelabuhan badan Mbak Rasul di lawi duai iyo dah